krunice mogu izgledati potpuno prirodno jer imamo veliki izbor materijala za izradu istih, pogotovo cirkonkeramičke koje su jedan od najestetskijih materijala danas. I uz veliko napredovanje tehnologije možemo ostvariti velike rezultate jer uz uzimanje preciznih otisaka i svakako talenta naših zubnih tehničara imamo mogućnost korištenja fotografija, snimanje videa s pacijentima, korištenje intraoralnih skenera, isto tako i digitalno dizajniranje osmijeha, a u toku izrade krunica pacijenti su uključeni u sam proces i svakako uvažavamo njihove želje.